kedua dia kehilangan pero binigyan na sinulilo to. Saya kira dengan Burgen Sarah dalam ini antara ini satu pemerintah dalam fikir nama bulan turang ada semua di yang mesti resursus ini balik bukan turang air buat tempat na visi rugbyman nara kursa na pada ini dia biti ben ayuda Olimpik karena yang bagi gong. Kamu rasa kena bola-bola yang tidak memiliki. Selama itu kita siapkan betul satu terus dan riwayat itu karena segala itu. Bravo. Total masuk saudara di timur ruang. Kita lagi anak di sini gua. Jadi masih dari logo pemerintah. Kita mata tim ini ya. BLK number 1.
Hindi dinaragay, hindi mo naman kami dyan ang masimple na to. Sigara tiliwakay na matapin ni BLK Tamprona. Ay, nagiging na rin ito ng BLK Tamprona. Ang mga kay lima ka din dyan ang masimple na to. Tulog na kami ng BLK Tamprona. Dito ba masusunod mo tunang ang kinamalan?
teman-teman baka susulim, tulang ng teman-teman.
orange. The kind of pink and orange. Yeah, like. Tuan-tuan dan puan susunya UNA kami kuah. Kalau nanya sakit juga umuai juga.
Wala kita naman, wala kita naman. PLK number 1. Hindi kita talaga ng sekolah, hindi siya kayo. Automatic
Kemudian termasuk oleh pulang ke mana? Kung meron ka di kaya matay, matay ko muna lang.
Oh, geez, am I late? Oh, a bit too soon, not November the 1st, but I want to see you. FMF Uprising Music Festival. I'm Daryl Tomlinson, and I proudly present to you, courtesy of South Pacific Global Productions, our associate producers. I do events at Skits Productions, the most incredible beachfront party in Fiji for the last 10 years. Not forgetting fantastic local entertainers, national, and our surprise artists coming in from Australia. Doors open at 12 noon, but family activities then. Music kicks in from about 1 p.m. until 1 a.m. in the morning. I'm even going to be a little bit crazy this year. I brought along a truck to give away. So have you not entered that text and win courtesy of General Motors, you're going to miss out on the opportunity to win up to $100,000 on the night in prizes with our 4x4 Jack's truck. We got music stalls, and you're lucky I'm not cooking tonight, by the way. Or then, so the food's going to be great. The drinks are icy cold. We've got all sorts of entertainers arriving. Tickets available at Ticketmax and at Uprising Reception. So take care. We'll see you November 1st, FMF Uprising Music Festival, November. Here we go.
pinamahanang Vehicle owner PJ845 kira-kira naliwag na lang dengan namun mutakain ang mungkin na baka rin rin tawag ito siya gusto na kaya ibinagtigo ito ngawali
Ngayon ay dari itong pagkakas na paglaban ng kids na ako. Tinikalit mo ng paglaban ko. Sinkol mo ng paglaban. Kita telah membahas sosial dengan kami semua.
Ito adalah mga dalawa susunod ko na kakahin ko. Ito na ko na sa mga nila sa date yung anak ka. Bill kailan mga itinikuan. Diyan mga sinurilo to ka, itinikuin. Sautiko. Ito ka, Ereo si Camreo. Ereo si Camreo. Ekuda na rin na Ereo. Ereo. Minawalin.
mga loto. Pero dari balik sisi bulan tuh akan begini, dari balik sisi sekarang balik begini bulan. Ay nagtitinda na sekolah hindi cuma anak kayo. Terus semua pindah, terus semua dia terus. Terus semua dia pindah.
sulit kita po ay nasama ng isipin.
Karena makalakan kita yang ada dengan memakai crown memba, mainkan dalam aktivitas ini. Karena harus menghukum itu, harus menghukum memba. Terus